edim min. Mal abzarını taptım, işine kirdim. Türlügeni bilevde jatan arasın. Buyunda Yosim bilen anası. Hristos'a başardım, hem de ineledim. Kuday bilen birge mine jeladım. Şunda ruh kızdan tuğtap sıradım. Ник Иисус жылай, туқтамай dedim. Arı kız Maria anlattı şunu da. Yevemedim şeytan tutkanıga. Kişiler baylıkka tisatılganıga. Küknün iyemligin sanlaşmağanıga. Can turanı da tügülten uylağanıga. Üzleri tınarın karalatkanıga. Menen ige jılay kızgan sinanı. Juat sini bebeyni kuday Allah'ını. Bişmetlere şide mi digi? Şarar, bişmetlere şide mi? Ergenleri var miken? Oyunu bilenler miken? Eşebalları var miken? Salıp biriler miken? Beliş kuyurlar miken? Jırlap sıylalar miken? Özgeyelerine matora zengere dingeze ayaşlar şepedey koşayım Gönül geylerinden yazaklarımı Nine dey sözlerde belene dey aşayım Çocuklar, kızlar, eyde güzeli şebek tamamlamamız.
Elnay. Enkeyim. Beteş kim kiligen? Güzelişigen kilgen. Bilmem. Nardoğanımız var. Ettenep törtünep şirmesen, bugün siz köşede bulup kalırıydın hele. Ey Xudayam, bir de tanımayım min bularına. Bizning avulna kılar tügel ahırısı. Жоқ, көрсетпейміз. Қожаларының қиылауынан тұрайын. Жақсы сөйлейміздегі, станаларымызды әлі. Hünerlerinizni көрсетebilsek, sıylauı bizden kalmaz. Nersteler kılana bilesiz indi. Аю, бейті білеміз. Sen yokla söylemeli. Ayını kürserdiniz mi Senler. Karali ayı çıkardılar. Haydi. Eykü. Baskalar bir televizde. Hoppa. Karalı malay şıpşına yok zaman. Hayır. Koyandan hayır. da молодец мәлісіңе қамыз ет. Міне Нардуғанға. Рәхмет сізге Молодец. қожалар. Яқшы сыйлай білдіңіз. Yıllarımız emin bulsun. El mullukta durunuz. Sizге рахмет балалар. İşligimizni isке düşürüp, keyfimizni көтердіңіз. Ey! Матур гына бәйрәм узыгыз. Ey keşek karab kayıp itip. Bu yıllık kocasını çıkarganlık bitmine. Hoca bulsan hoca bul. Ateş bulsan ateş bul. Bir kışkırıp tavuş bireyde. Секретие, секретие, садарida таптасın, kıngırsanıyla taştasın, kuşa türer akşasın. Asla asla bir kudurmazsa, asla asla bir kudurmazsa.
Kireşinlerinin Bermenşik Devlet Folklor Ansambli. Orularımızız qarindaşlar, tuğanaylar. Hayırlı kiş, hürmetli qonaqlar, dostlar. O'zining 9 yillik tarixida Tug'um Yulduzi festivali endi 90dan ortiq yosh yulduzni qabzirga ulgurdi. 9 yil ichida festival o'sdi, tirnaklandi, geografiyasi kengaydi. Tatariston cheklaridan chiqib, Rossiyaga taraldi. Anda Şilebi ülkesi, Başkırtistan, Udmurtiya respublikalarına kelgan konkursantlar qatnaşa. Hazır festival yıl sayın türlü töbeklerde qabatlanmaz tavuşlar taba, jash junduzlar qabıza. Bugun siz sahnada konkursning 2 turidan o'zib, eng yaxshilar deb topilgan yoshlarimizni ko'rarsiz. 9-chi Tug'um Yulduzi festivalining Grand Prix'sin biz konsert oxirida bilashakmiz. Konkursantlarına yıldan yıl jintiklerek hazırlab sahnege çıgaruda, onların okutuşçuları hem ustazları da zor yerden ko'rsatadi. 9 yıl davrında festivalni üstürüde ayrıca ko'p ulush kiritgan okutuşçularımız var. Olar Gennadiy Mikhailovich Makarov, Liliya Ildosovna Sarvarova, Vitaliy Vasilyevich Agapov, Valentina Viktorovna Mamakova, Lyudmila Nikolayevna Adamova. Ayda güzel olarni olqishlarga ko'mak do'stlar, olar ko'pisi berdi. Şunusunu da aytırga kerak, bugungi gala konsertda uzgan her bir konkursant bir ko'p sinovlar o'tib, talabchan jüri ko'zligidan qaralib, jinguvchi bo'ldi. Kimlar so'ng bizning hurmatli jüri a'zolari? Shulay qaynar olqishlar bilan ayda güzel qarshi olganlarni jüri raisi, folklorist, san'at fanlari kandidati, Rossiya kompozitorlar soyuzi a'zosi, Qozon davlat konservatoriyasi dotsenti, Tatariston Respublikasining ot qozongan san'at ishliklisi Gennadiy Mikhailovich Makarov. Tataristonning ot qozongan artisti, Kireşinlerning Bermenşik Devlet Folklor Ansambli san'at yetakchisi Elmira Vafichevna Kashapova. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligining traditsion madaniyatni o'stirish o'zagi fanniy bilgichi, Bermenshik Davlat Kireshin Folklor Ansambli bosh xormeysteri Elvira Fataviyevna Kamalova. Tatariston Respublikasi Kireşinlari ijtimoiy uyushmasining Mendeleyevsk rayoni bo'lagi yetakchisi Valentina Viktorovna Mamakova. Ular bugun birida edagiz olqishlaymiz ularni. Tuqay rayoni Malaka Savlo Petrov bolalar folklor ansambli yetakchisi Lyudmila Nikolayevna Adamova. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi gala konsertda sizni turli surprizlar ham Kireshin estradasining yulduzlari chiqishi kutib turadi. Shulay deb uzoqqa so'zmay endi sahnamizni finalistlarga topshiriq. Tug'um Yulduzi Kireshin jirulari jash boshqaruvchilar 9-chi festivalining gala konsertin boshlaymiz. Hem elbette eng birinchi bo'lib sizning oldingizda Oybag'ir folklor ansambli chiqish yasay, Baliq Bistasi rayoni, Oybag'ir jiri. Gülgeler
Байбағыр фольклор ансамблі, Болық бистесі. Сәхнәбез түрендә Лидия Корнилова һәм Татьяна Ефремова башкаруында базарларга барсаң җыруы. Казан шәһәре. Лидия Корнилова һәм Татьяна Ефремова. Алар башкаруында базарларга барсаң җыруын ишеттегез. Каршылыгыз Азаль вокаль ансамблі, Зей шәһәре, асса бигрәк матур баса. Dolay lene,
Газаль вокаль ансамблі Зей шәһәре. Рәхмәт якташлар булдырдыгыз. Кадерле дуслар, без инде бәйрәмне башлап җибәргәндә үз сезгә әйткән идек, төрле сюрпризлар көтә дип ышандырган идек. Инде озак сезне бимазаламаска, интектермәскә, ялыктырмаска булдык һәм сәхнәбезгә барыбызны яратып, көтеп торган артистыбызны чакырабыз. Каршы алыгыз шын крәшен җигете Вадим Захаров. Крәшен халкы тырыш халык, біз битаның уллары. Бу исемгә бер кайчанда тап төшергән булмады. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Кечкенәдән тыңлап үстек әткәй-әнкәй җырларын, гореф гадәтләрне саклап яши синең улларың. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Әйдә бергәләп. Абыгыз әйдә безгә дә рәхәт булырсыз. Ахырына җиткерәйек, бергә булуга шатланып, бийек бүреләр яулыйк. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Без крәшен җегетләре, сер бирмибез беркемгә, бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Бердәм булыйк һәр чакта бу исемне йөртергә. Рәхмәт бәйрәмнәр белән. Вадим Захаров. Таңсылу Закирҗанова һәм Таңсылу Әсәдуллиналар дуэты. Балтач районы. Быел печәннәрне мин чапмадым. Быел печәннәрне мин чапмадым. Зерлегәннәр алыпла капмадым. Күп җирләрдә җөрдем, дөнья күрдем. Сездә якыннарны ла тапмадым. Күп җирләрдә җөрдем, дөнья күрдем. Сездә якыннарны ла тапмадым. Авыл ураннары киндә юрам, уртасында бүләрдәй була. Белгисез шул дуслар хәлләремне, сезнең өчен үләрдәй булам. Белгисез шул дуслар хәлләремне, сезнең өчен үләрдәй булам.
Birse oksal, birse la olgana. Minem suyganlarım ikavgana. Birse canım, birse la sizgana. Minem suyganlarım ikavgana. Birse canım, birse la sizgana. Таңсылу Закиржанова һәм Таңсылу Әсәдуллина дуэты. Әфәрин кызлар. Бу алкышлар сезнең өчен. Быелгы конкурсыбыз 9-нчы тапкыр балалар һәм яшьләр фестивале буларак үткәрелә. Шунысы куанычлы. Һәр елны кечкенә балалар да катнашырга теләк белдерә. Һәм булдыралар. Хөрмәтле дуслар, көчле алкышлар белән каршы алыгыз иң яшь конкурсантыбызны. Ангелина Салганова, 7 яшьлек, Мамадыш районыннан. Урманнарга кирсәң. Урманнарга кирсәң, агачларның кәкересен кисемә төзенә кис. Гөлгенә дә бергә җыелышып булмай утырайык әле бүген кис. Утырайык әле бүген кис. Урманнарга кирсәм, хайрам калам, яшимен бөгелгәненә. Үз-үземә дуслар, хайрам калам, сезнең өчен üzülгәнемә. Сезнең өчен üzülгәнемә. Урманнарга кирсәң, сызгырып кер, шауламаган агач калмасын. Хаҗиләрдә йөрсәк, яхшы булыйк, соқламаган кеше калмасын. Соқламаган кеше калмасын. Урманнарга кирсәң, агачларның кәкересен кисемә төзенә кис. Гөлгенә дә бергә җыелышып булмай утырайык әле бүген кис. Утырайык әле бүген кис. Утырайык әле бүген кис. Ангелина Салганова. Иң яшь катнашучыбыз, аңа нибары 7 яшь. Бу алкышлар сиңа, Ангелина. Һәм әлбәттә инде Фәрештә балчыгы кебек шушы нарасыйга Туганайлар Керәшен мәдәни агарту газетасы исеменнән махсус бүләк тапшырыла. Һәм әлеге алкышлар синең өчен. Әйтергә кирәк, әлеге курчак нәкъ менә Ангелинага карап ясалды һәм аның үзенә ошаган ул. Концертыбызны дәвам итә Никита Русов һәм Аделина Воробьева дуэты. Кайбыш районы. Бәрмәнчек алып кайту. Олынар һәм кызчыклар, шәм белән бәрмәнчекләр күтәреп килә. Җәмәл
Никита Русов һәм Аделина Воробьева. Кайбыш районы конкурсантлары. Туым жындызы конкурс фестивале елдан ел киңәя бара. Таләпләре үзгәрә һәм яңа номинацияларда өстәлә бара. Шундый номинацияларның берсе халык театры. Һәм быел бу номинациядә беренче дәрәҗә лауреат исеменә Кайбыш районының Багалма фольклор ансамбле лаек дип табылды. Алар башкаруында сез олы көн күренешен карарсыз. Ояның кунакларына килеп җитеп кай керегез. Христос терелеп торган. Чынлап терелеп торган. Әйдә киләлек мендәргә утырып димәлик. Бездә дә беренче килгәнче мендәргә утыралар. Әйдә утыралар. Мәсәлән, олы көн шомыркасы Каролин Диматусына чыгып кайда. Бу спагабалар күбрәк килсен, минем кебек шомырка җитсеннәр. Motorlarınız küp bulsun, bayı kəslər, görməyiz, şulay bulsun, rəhmətində sinan. Koralik, digən, günahları şaşırmada bilsədinlər. Müzüm günəşirlanmayın, Ruslar əminəşirli. Ruslar, verigiz. Ruslarına da verirgə bulur əli. Hristos terilip durur. Şınlap terilip durur. Monastirya varınızda da ola günce mırkası ilə çökünəli. Meni istəblep gelgensiz bir. Buna şulay. Koranız əli kızlar. Gelgen. Bunu akşırında şuradan şübeli. Əzədesinden şulay. Gelip döne. Şımırdaş yumşakla, ay begeler. Şımırdaş yumşakla, ay begeler. Mında kilgen canlarım, ay süverme. Mında kilgen canlarım, ay süverme. Jirjileklerin ükle, jıya. Jirjileklerin ükle, jıya. Minem tübet eylerim, ay tuğdaydı. Minem tübet eylerim, ay tuğdaydı. Killeskimne kunaklar, ay girdeydi. Killeskimne kunaklar, ay girdeydi. Minem küngəllərim, ay buğdaydı. Minem küngəllərim, ay buğdaydı. Ay buldurdu kızlar. Biyeli, bir büyüdüm diyersin. Şabatanın tübü düşse, yalan ayak birsin. Eteşte de kikirik, tavukta da kikirik. Barımızda bir şakta sikirik kızlar bir balı gele.
жырлап жибәргәле. Niye kızlar jırlamayısız, konfet sırayısız məlle. Jarlarınız mında jupka jaman suluysuz məlle. Jarlarınız mında jupka jaman suluysuz məlle. Jamanda sulamayız da, konfetta sıramayız. Gafu idiniz dostlarım, sizden şaşıramayız. Gafu idiniz dostlarım, sizden şaşıramayız. Alma başını udırdalar, olması bulmasa da. Maturlar bilen şerif kal üzerine bulmasa da. Maturlar bilen şerif kal üzerine bulmasa da. Gide kozlar, gide kozlar, gide kozlardan başka. Minde uylap duram eli şul kozlardan kalmazka. Minde uylap duram eli şul kozlardan kalmazka. Ой, булдырдыгыз достар. Вакыт үткәне сизелми дә үтте. Әйдәгез киттек инде, калган дусларыбызга рәт салырга киттек. Әйдәгез достар. Şımırta baş yumşaklı, ay begeller. Şımırta baş yumşaklı. Боғалма фольклор ансамблі, Қойбыш районы. Театраль коллективға күшті алқышлар. Бәйрәмебізні ise дәвам итеп жырлый Татар мыңы телевизион жыр конкурсы һәм халыкара бәйгеләр лауреаты Лариса Басырова. Аның башкаруында «Бабам күйе» дигән жыр ишетерсез.
ayırarlar idim. Sanıdık açtı ellerin ele bilmem. Canlarımına jarıp birerler idim. Canın koyda ikenen öyle bilmem. Canın koyda ikenen öyle bilmem. Лариса Басырова. Qadrli туганнар, зур рәхмәт. Сезне иске яңа еллар белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык телим. Бик зур рәхмәт. Конкурсның таләпләре буенча һәр конкурсант үз авылының, регионының җыр биюләрен, гореф-гадәтләрен күрсәтергә тиеш иде. Шул рәвешле алар традицияләрен буыннан буынга күчереп саклап баралар. Мамадыш районыннан килгән тәңкәләр фольклор ансамбле нәкъ менә шундыйлардан. Әлеге коллектив башкаруында кичке уен күренешен карап узыйк әле. Кирилл, күрәсеңме, безнең бүгенге бәйрәм кичәбезгә күпме карындашларыбыз килгән. Әйе, Диана, әби бездән өйрәнгән кичке уен күренешен уйнап күрсәтик әле. Күпер, 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 күпер күтәрелми ул. Уйнамасаң, җырламасаң, күңел күтәрелми ул. Диана, кичке уенга үзебезнең дусларыбызны да чакырыйк. Әйдә. Başından korar güzel
Янларына барып бақылар шүресің бе? Түнгі ұйқыңнан уянып есіңе düşіресің бе? Ол шие түплерінде, шие түплерінде, сулар секіп үстіреміз тәрізі түплерінде. Әйдәк зәлі арқағасты ұшырда ойнап қары олық әлі. Әйдәгіз! Мария! Келмедік! Денис! Келдік! Денисқа нендей жаза береміз? Дейсің! Кристина! Білмедік! Роман! Білдік! Романға нендей жаза береміз? Әтеш болып қышқырсын! Так, 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 так. Какирку! Какирку! Керим! Білдік! Керимға нендей жаза береміз? Жырласын! Опық нұржоларға кімнің жұққан, хауаларға ұша ұшқының. От бейледі соры ілмегей. От бейледі соры ілмегей. Сағынып келдік сізні көрмегей. Сізді дусларымны көрмей тұрсам, айлар кебек була үш күнін. Чу-чу deyip сайрый сандуғаш. Чу-чу deyip сайрый сандуғаш. Тағын күрешербіз сағынғаш. Чу-чу deyip сайрый сандуғаш. Тағын күрешербіз сағынғаш. Тағын күрешербіз сағынғаш. Тәңкәләр фольклор ансамблі Мамадыш районы. Бәйрәмебезне дәвам итә Игорь Иванов, Балташ районы, Субаш авылы кие. Ничек килдегез сіз бізге, düşməyinçə диңгізге. Қадірлі
Иванов, Балташ районы, алқышларығыз. Бәйрәмебезне дәвам итеп, яшь Сәүдияр вокаль ансамбле чыгыш ясый Кайбыш районы. Алар башкаруында такмаклар ишетерсез. Яшь Сәүдияр вокаль ансамбле Кайбыш районы. Жырлы Россия күләм конкурслар лауреаты Туым Жындызы Крәшін фестивалендә Ольга Бачкова. Каршы алыгыз. Ара урманнарны шыққан шақтай таянарға таяқлар тапмадым. Бик көп жерде болдым, дін жағиздім. Сізден асыларны тапмадым. Шуқлы талныңлай, шуған үзмәгіз, бірігізден бірігіз, ай безмәгіз. Дін жаратылғаш өлішлеріні кімнер жүрді екенлі үләшіп. Көптен енді бірге отырған жоқ. Отырықша біргелі сөйләшіп. Шуқлы талныңлай, шуған үзмәгіз, бірігізден бірігіз, ай безмәгіз. Бірігізден
Ольга Бочкова. Сезнең каршыгызда керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле солисткасы Марина Карпова. Sine 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 gene yakın kura yüreğim. Senin varlıkını jıkandan nige elik bilmedim. Sinağına süyümlü Eymişe valla olmayayım Bəxtinin al sultanların Qoyununda barışılıyım Ol mini qaynar quşaqqa Nazlarını bulaq İçir yüzünün barışılısın Qoyununda toyan bir Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Jırlar jırlayım qanatlanıp Şün məxəbət uğrunda Qoşulub sayırı qışlarda Bizinin barır yollarda Ol mini qaynar quşaqqa Nazlarını bulaq İçir yüzünün barışılısın Qoyununda toyan bir Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Utlar şəşib yanan yürək Yalqınların juymasın Aşıq bulğan yürək sini Yaradudan kıymasın Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Sine 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 gene Yakın kura yüreğim Senin varlıqını jıqanda Nige elik bilmedim Qadırlı dostlar, qarindaşlar, şın көңелдән жаңа ел, Рождество bayramları белән сезне котлыймын. Исәнлек, саулык теләймен, бәхетле булыгыз, бай торыгыз. Мин инде настоящий керәшен булгач, сәхнәдән киткәндә җырлап китәмен. Әйтерәләр түгелме, сиптерәләр түгелме? Әйтерәләр түгелме, дә сиптерәләр түгелме? Әйтергәннәр, сиптергәннәр, безнекеләр түгелме? Әйтергәннәр, сиптергәннәр, керәшеннәр түгелме? Марина Карпова. Бик зур рәхмәт, алкышлар синең өчен, Марина. Тормыш түгәрәк булсын, мал туарыгыз артсын, кулыннарыгыз чапсын. Игеннәрегез онсын, күкәй кебек тук булсын. Нардуган, нардуган. Концертыбызның икенче өлешен Алан фольклор ансамбле башлап җибәрә. Балык бистәсе районы. Нардуганда су китерү күренеше.
Әйдәгіз, түрден узығыз. Шифалы сулар беріп, бәхет тілейбіз сізге. Яшығыз жетсін yüzге, малығыз артсын күзге. Башындағы қалпақ шешек, маңғай шешлеріңді қапласын. Бір битің ай, бір битің қияш, яман көзден Құдай сақласын. Тұрмышығыз түгәрәк болсын, игінәрігіз оңсын, көкей кебек тұқ болсын. Ayağımız jigel bolsun, яңа ел құтлы болсын, сырығыз sütlü болсын, атығыз көшлі болсын. Қайса ауыл қызлары келген деп тұрам. Бақсам, өзіміздің ауыл жігітлері екен бе? Рәхмет ұландар. Әбейімнің кәжесі бақшада кәбістеді. Беймеге жырламағашсыз мұндан әмәстеге. İdiliniz, kuliniz, günde gelip biter, жақын итсе күңліңіз. Алан фольклор ансамблінің қызлары һәм егетләре Балық Бистәсе районы. Коллектив башқаруында Нардуғанда су кетіру көрінішін қарадығыз. Быйылғы фестивальның бірінші сайлап алу турлары 5 зонада өткәрілді. 7 декабрьдә Балық Бистәсе районында, 9 Балташта, 12 декабрьдә Казан шәһәрендә, 13 Койбыш районы Иске Тәрбит авылында, һәм 15 декабрьдә Яр Чаллы шәһәрендә. Әйкенче сайлап алу туры Алабуга шәһәрендә үтте. Анда 250 бала катнашты. Umuman алганда быелгы туым җындызы конкурс фестивалендә барлыгы 400-гә якын бала катнашкан. Игътибар экранга. Кадерле кунаклар, әйдәгез әле тагын бер кат барлык катнашучыларны алкышларга күмик. Әлеге сайлап алу турларын югары дәрәҗәдә оештыручылар, ярдәм күрсәтүчеләрне дә билгеләп узмый мөмкин түгел. Хәзер котлау өчен сүз Туым җындызы фестивален оештыру комитеты җитәкчесе Людмила Даниловна Белоусовага бирелә.
Рәхим итегез. Сәхнәгә чакырабыз. Аруларымыз туганнар, барыгызны да бәйрәмнәр белән әйтеп киттеләр инде быел безнең бу фестиваль 5 зонада узды. Әйтеп китәсе килә билгеләп менә Балтач зонасын. Безнең фестиваль быел беренче тапкыр узды Балтач районында. Һәм быел безнең фестивальдә 9нчы ел үткәрелә торган фестивальдә беренче тапкыр Балтач балалары килде. Һәм менә Балтач районы бик яхшы искиткеч результат күрсәтте. Аларның моңа кадәр әле тупланганнары юк иде. Һәм безнең беренче тапкыр быел узды Балык бистәсе районында. Алар да бик яхшы результат күрсәттеләр. Һәм быел беренче тапкыр узды Чаллы шәһәрендә. Онда да бик зур күп коллективлар катнашты. Һәм инде айрым әйтәсе килә Кайбыш районы турында. Бүтән районнарда без менә шулай зона белән үткәрсәк, район белән район катнашса, Кайбыш районында безнең авыл белән авыл ярыша. Безнең Кайбыш районында менә 5 ел рәттән уза шушы зональный бәйрәм. Һәм менә сез бүген Кайбыш балаларын күрдегез. Шушы еллар эчендә Кайбыш шәһәрендә 7-8 балалар коллективы үзеп чыкты. Һәм алар үзләренең искиткеч результатлар, нәтиҗәләр күрсәтәләр, үзләренең этникларын күрсәтәләр. Хәзер монда бик зур рәхмәт әйтәсе килә район администрацияларына һәм дә инде аларның культура бүлекләренә безгә булышкан. Һәм инде менә шушы зоналарны уздырган республика оешмасының урыннардагы бүлек җитәкчеләренә рәхмәт сүзләр әйтәсе килә һәм аларны билгеләп үтәсе килә. Татарстан Республикасы Керәшеннәре иҗтимагый оешмасының Балтач районы бүлеге җитәкчесе Борис Иванович Антонов бүләкләнә. Шулай ук Татарстан Республикасы Керәшеннәре иҗтимагый оешмасының Кайбыш районы бүлеге җитәкчесе Светлана Петровна Матвеева. Татарстан Республикасы Керәшеннәре иҗтимагый оешмасының Алабуга районы һәм шәһәре бүлеге җитәкчесе Николай Иванович Мельниковка да шундый ук бүләк тапшырыла. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Килеп җитмәгән Агапов Виталий Васильевичка һәм инде Романов Анатолий Алексеевичка шундый бүләкләрбез бар. Бүләкләр һәм алкышларны да җиткерләр, бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә шушы дуслыкны югалтмыйча эшләргә насыйп булсын. Менә без конкурсантларыбызны әзерләгән остазлар турында тамашачыларыбызга инде иң баштан әйтеп киткән идек. Менә минем Татарстанның халык артисты Виталий Васильевич Агаповка тукталасым килә. Ул мәсәлән инде 5 ел дәвамында Туым Җондызы фестиваленә конкурсантлар әзерли һәм алар һәр ел сайын призлы урыннарга лаек булып киләләр. Шуннан да алайыкна да түгел, Виталий Васильевич үзе дә композитор, башкаручы, җырлар иҗат итә. Керәшен бароны дип йөртәбез без аны, шулай бит. Әмма быелгы конкурста аның укучыларының берсе үзе ансамбль оештырып фестивальдә катнашырга була. Бу инде иң зур нәтиҗә минемчә. Һәм үз артистларны җыеп, репетициялар ясап, репертуарлар туплап бирегә киләләр һәм хәзер без шушы хезмәтнең нәтиҗәсен бергәләп күрә алырбыз. Кем соң инде ул кеше? Кем икән бу? Каршы алыгыз, Бәләкәй дәдәйләр ансамбле, Ярчаллы шәһәре җитәкчесе Владислав Витальевич Агапов. Димәк, эстафета лайыклы кулларда дип әйтә алабыз. Әйдәгез дуслар, бергәләп уйнап алыйк!
тур. Кораль ничек жашлар шок шуйлыйлар. Шулай, шул бигрәк шәп. Слушай, Владислав. Нәрсә? Biz de kaşıkta suğa bilemiz bit. Давай-ка мастер-класс покажем яшьләргә. Kitterabes tugelme, etterabes tugelme, la kitterabes tugelme, etteruşe dipteruşe janagaylar tugelme, etteruşe dipteruşe janagaylar tugelme. Hoppa sebrem sağ tugelmesin tarası, sikrep bir gele koraptırsın barısı. Hoppa sebrem sağ tugelmesin tarası, biz şalı jigitler koraptırsın barısı. Belekey Dedeyler Ansambli, Yarşallı şəhəri, жетекçiləri Vladislav Vitalyevich Agapov. Айсылу Асадуллина шығышын қарағыз, Балтач районы, Сүмбілдей қора қарлығаш. Sümbüldey qora qorlığaş, qaysı illerde ikenle, oy bəğirin kungelerin, inde kimlerde iken. Oy bəğirin kungelerin, inde kimlerde iken. Sümbüldey qara şeşilerim, sular kuke dulqınlana şul, sine uylap yürekeyim, sular kuke dulqınlana, sine uylap
Айсылу Әсәдуллина, Балташ. Аршалығыз Сергей Васильев, Қойбыш районы, бос әлі станокка. Kiledin beni şu sin beni kiledin beni sin beni kiledin beni şu sin beni kiledin beni Rosa gele iş parmaklı onun birisi sin beni onun birisi sin beni Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Telke oynayışılı burada şul telke oynayışılı burada Telke oynayışılı burada şul telke oynayışılı burada Nesini mekşeşe disseler de uğrununda Disseler de uğrununda Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Şaşınızın bilinen şu şaşınızın bilinen Şaşınızın bilinen şu şaşınızın bilinen Şaşlarınızın bilinen Şıgarmaslar ilinden Şıgarmaslar ilinden Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Bolla itlerge girek şu bolla itlerge girek Bolla itlerge girek şu bolla itlerge girek Yırlamağaç demi bizde devam itlerge girek Devam itlerge girek Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Sizin işini güne yaşım sizin işini güne Basalistan ukastan Narıstanda Basalistan ukastan Narıstanda Sizin işini güne yaşım sizin işini güne yaşım Şuşu Tataristan'da Сергей Васильев, Қойбыш районы. Питрау Бәләкәш фольклор ансамблі Атауда ойын деген көрініш тәқдим итә. Тукай районы.
Kötük tüttüğün tüktağıp mişke jakan. Kötük tüttüğün tüktağıp mişke jakan. Şeregüten bulgan gamı canmı jatkan. Şeregüten bulgan gamı canmı jatkan. Kötük tüttüğün güzelsen aldım jeye. Kötük tüttüğün güzelsen aldım jeye. Şimdi tügel kızlarda da bulağayım. Şimdi tügel kızlarda da bulağayım. Evdeki birge yaşıp jırlıyız. Melekes buranları, uynar jil buranları. Melekes buranları, uynar jil buranları. Dili gören sulariden, yok dili görenleri. Dili gören sulariden, yok dili görenleri. Kara otka, kara duğa, ire koyur cilberge. Kara otka, kara duğa, ire koyur cilberge. Cemre melekes buyunda, olsun tavşan dilberge. Cemre melekes buyunda, olsun tavşan dilberge. Yemre melekes boyunda kalsın taşın bir kere. Yemre melekes boyunda kalsın taşın bir kere. Pitrov Belekeş Folklor Ansambli. Aferin yigitler, kızlar. Buldıralar. Qadrli dostlar, naq şuшы mezgilda to'xtalib, bizning uyushtiruvchilarni aytib o'zirga kerakdir. Demak, Tuğum Junduzi Kreşin jirularin yaş boshqaruvchilarining 9-konkurs festivali uyushtiruvchilari. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligi. Tatariston Respublikasi Kreşin ijtimoiy uyushmasi Tug'anaylar Respublika Kreşin kultura og'artuv gazetasi. Olqishlar. Kreşinlarning Bermanshik davlat folklor ansambli. Güzel uyushtiruvchilarni tag'in bir qat qo'ynar olqishlarga ko'maklarni qirishdilar. Siz ularning xizmat natijasini ko'rasiz. Xalqning urf-odatlari yashasin desang, uni kelajak o'ringa ko'chirib boruv bek muhim. Bu өлkәдә Tuğum Junduzi festivali o'z rolini bek aybat o'tdi. Balalar kichkinadan Kreşin folklorын, bayramlarin, traditsiyalarin ko'rib, o'rganib o'salar, ham eng muhimi singdirib o'salar. Qarshılığız Kumush Tanka bolalar folklor ansambli ham Oq Qoz yoshlar folklor ansambli. Olabuğa shahari. Ulug' kun ko'rinishi. Христос тіріліп тұрған. Шыннап тіріліп тұрған. Христос тіріліп тұрған. Шыннап тіріліп тұрған. Христос тіріліп тұрған. Шыннап тіріліп тұрған. Ейделі қызым, ейделі міне шышы жұмшақ мінберлерге отырып, шірлеп қалайлы. Қауытларым көкей, көп салсынlar. Ейде. Шыр! 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 Boldardı. Ey Macit Düzey, şerher bir kukey, bizge bilsen bir kukey, tavır salır şöz kukey. Birem. Sizin için bile biladım bir, güzellik. En kadar kukey jiğan mercan şıkları.
җырлап кычкырсын. Кикирику, кикирику, кикирику. Аннайны нишләтәбез? Әйдә әле бер биесе. Әйдәгез кызларны таганда тындырабыз. Христос терелеп торган, чынлап терелеп торган. Көмеш тәңкә балалар фольклор ансамбле һәм Ак Каз яшьләр фольклор ансамбле Алабуга шәһәре. Сәхнәдә асыл керәшен кызларының берсе, керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле солисты, шибәр һәм ягымлы Регина Павлова чыгыш ясый. Аның башкаруында Карлар ява дигән җыр ишетерсез. Матурлыка чакырып
Бәрмәнчек ансамбль солисты Регина Павлова. Финалистлар белән таныштырубызны дәвам иттерәбез. Һәм сәхнәдә инструменталист, солист номинациясе лауреаты Рамазан Асадуллин, Балтач районы. Рамазан Асадуллин, 9 яшь, Балтач районы. Фестивальне дәвам итеп, сәхнәгә бер туган казанцевлар дуэтын чакырырбыз. Тукай районы. Иске җирекле җыры яңгырар. Jayның матур кишләрендә авылым бәйрәмнәре, Jayның матур кишләрендә авылым бәйрәмнәре, уйнап көлеп җырлап биеп үткәрик бәйрәмнәрне, уйнап көлеп җырлап биеп үткәрик бәйрәмнәрне. Atlar kile atlap atlap burma çeşegin tap tap. Atlar kile atlap atlap burma çeşegin tap tap. Oynayğalı jırlayğalı siz tuğanlarını maktap. Oynayğalı jırlayğalı siz tuğanlarını maktap. Tiptim tiptim kapkağızga kapkağız aşılmadı. Tiptim kapkağızga kapkağız aşılmadı. Sizle kuyup şileşmişe yüreğim basılmadı. Sizle kuyup şileşmişe yüreğim basılmadı. Bizning avul uzanıkda o'tishmişe ko'rinmay. Bizning avul uzanıkda o'tishmişe ko'rinmay. O'zim ko'rib siylaşmişe ko'nglim so'ralmay. O'zim ko'rib siylaşmişe ko'nglim so'ralmay. Olma bitul, olma bitul, olma bitul tugarak. Olma bitul, olma bitul, olma bitul tugarak. Şul tugarak işlerinde yaşı gelir bir gerek. 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 Bir туган казанцевлар дуэты, Тукай районы. Концерт программасын ise Кукмара районунан Аида Егорова devam ettirә. Сандугач сайрыйдыр кайларда.
Tuptu bastana doğru atlı tuğluklarla şaşılı tut Düşmesin ışık motorga ömürlerge sönmesin Sandığa soyuruydur koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Sandığa soyuruydur koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Akbuz atlarını kappağı şeşekine toplamaz Silgeni şarılar kumkanı bulsan sile utka taşlamaz Sandığa soyuruydur koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Sandığa soyuruydur koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Sandığı aşı bulasan bakşada bir ağaç sayılar idi Şunçları gelesinin doğrunda bir tek iş sayırar idi Sandığı aç sayırıydır koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Sandığı aç sayırıydır koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Şiitike giyem şinnelle geçe Hayga tügele çalga tügele Siyeme gımmerele geçe Sandığa sayırıydır koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Sandığa sayırıydır koylarday Tehlike tunu kamışa börük boylarday Аида Егорова, Кукмара районы. Инишкеев фольклор ансамблі Қойбыш районы Хужа Хасан ауылы тоқмақлары.
şegitler. Bir büyüp Allah'ı gelin. Eydegiz. Ey yaşağım, 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 matur çağım. Aşkan kışlar tügel bir dol eğlenip kaymaytagın. Jarlar eşen kilgen biz, bir yer eşen kilgen biz. Cana tırgan jireklerini bastırırga kilgen biz. Thomas gide bezneke, Thomas gide bezneke. Gümşer lağaçtan kurtmayız karmuşası bezneke. Siklepiye, sandariden takasın. Sandar saniden takasın, kuca tüler akşasın. İnişke folklor ansambli Qaybish rayonu. Ulu yul kayılarının iyi takırı, takırının bigirek bakırı. Qaragızşı bizning tuğanlarga, yüzlerine şıkkan akılı. Kreşinlerinin Bermenşik Devlet Folklor Ansambli solisti, Jirşi sandıgaşыбыз Oksana Dmitrievana qarşı alığız. Hayırlı kişiler istenlermesiz. Şimdi şu matur beyrenge dağında yemizde beyde güzel birgeleşip çıqlap alabız. Jidimşilek birligenleri bilen. Biz yaşayıp tutuşlarının bir digenleri bilen de beyde güzel birgeleşip. Qara urmanlarının yurtasın dala partimenler kistimelleli. Qara urmanlarının yurtasın dala partimenler kistimelleli. Barrekler yüzdedirler emede kullerde. Şeyin kızları şeyalışta şeşe gazda dillerde. Barrekler yüzdedirler emede kullerde. Şeyin kızları şeyalışta şeşe gazda dillerde yaşur. Olsun gündürler dinle bu yıllarında. Tahtım jirse dilimiz birge. Olsun gündürler dinle bu yıllarında. Tahtım jirse dilimiz birge. Şeydim şilek birligenleri bile. Biz yürüyümüz bu kişilerden bir digenleri bile. Şeydim şilek birligenleri bile. Biz yürüyümüz bu kişilerden bir digenleri bile. Şulay bir dostlar. Soğunun buyların dala yürügen şokta. Altın tenge taktın elleri. Soğunun buyların dala yürügen şokta. Altın tenge taktın elleri. Şeydim şilek birligenleri bilen. Biz yürüyüz bu kişilerden bir digenleri bilen. Şeydim şilek birligenleri bilen. Biz yürüyüz bu kişilerden bir digenleri bilen.
Оксана Дмитриева. Kireşinlerдің Бірменшік дәулет фольклор ансамблі солисті, қобатланмас күшлі тауыш иесі, автор башқарушы Александр Игнатьев. Қаршы алыңыз. Hayırlı kişiler, bayramlar bilen. İşime de sinen oy bişleyemem. Nige düğmelim isin. Oralarda bezenem oy jıraktı. Nige kilgelim isin. Oralarda bezenem oy jıraktı. Nige kilgelim isin. Başını qara boyuna zifa, Kuzsengine qara sinek, Qara kuzsenge qarasam yüreğim jana benim. Olma bakşasının jolu terezellerge doğru, Ellesine bir edegende bütün dünyanın doğru. Başını qara boyuna zifa, Kuzsengine qara sinek, Qara kuzsenge qarasam yüreğim jana benim. Olma bakşasının jolu terezellerge doğru, Ellesine bir edegende bütün dünyanın nuru. Olma bakşasının jolu terezellerge doğru, Ellesine bir edegende bütün dünyanın nuru. Ellesine bir elegenme Neden canının nuru. Александр Игнатьев. Rahmet, bayramlar bilen. Әфәрин, булдырдың. Hürmetli qarindaşlar, indi festivalimiz işin tamamlap kile. Ең дулкынландыргыч мезгилләр якынлашты. Her bir katnaşучы халкыбыз иҗатында үз izlerin калдырыр дип ышанабыз. Һәм әлбәттә инде финалистларны сәхнәгә чакырабыз. Сезнең кайнар алкышларыгыз астында каршы алыгыз Аккоз фольклор ансамбле. Азал вокаль ансамбле. Багалма фольклор ансамбле. Яш Сәүдияр вокаль ансамбле. Айбагыр фольклор ансамбле. Бәләкәй дәдәйләр фольклор ансамбле. Иңешкәй фольклор ансамбле. Алан фольклор ансамбле. Алкышлар тынмый Лидия Корнилова һәм Татьяна Ефремова. Аида Егорова. Сергей Васильев. Игорь Иванов. Никита Русов һәм Аделина Воробьева дуэты. Таңсылу Закирҗанова белән Таңсылу Әсәдуллиналар дуэты. Бер туган Казанцевлар дуэты. Рамазан Әсәдуллин.
Айсылу Асадуллина, Ангелина Салганова Тәңкәләр фольклор ансамблі, һәм Петрау Бәләкәш фольклор ансамблі. Менә алар безнең киләчәгебез, менә алар яшь башкаручылар. Алар инде бүген барысы да җиңүчеләр шулай бит. Әйдәгез тагын бер каталарны алкышларга күмик. Субханаллах. Куш бабай икән. Арулармы сез дуслар? Арулармы туганнар? Карап торам да, нәрсәгә дип җыелыштыгыз микән монда? Беләм, мине көттегезме? Бүләкләр көткәнсездер инде. Шулаймы? Бүләк көткәчендә әлбәттә аны бирергә кирәк. Булышып торыгыз әле. Бүләкләр дигәндә без булышырга әзер. Барыбыз да шуны көтәбез. Дулкынланабыз шулай бит. Бүләк тирәсендә ярдәмләшергә без яратабыз. Siz şulayak бүләк көтәсез менә. Каялы, Кыш бабай сузма инде. Хәзер бирәм. Сюрприз, шулай була инде. Бүләк бирәм. Менә бу ичмасам бәйрәм. Булдымы? Бәлки тагын бер нәрсә бардыр, Кыш бабай. Тагынмы? Машина ашкыш юкмы? Мин аңлый алмыйм, бүләкне алдылар бит инде, әйме? Нәрсәгә утыралар? Нәрсәдер көтәләр булар. Суза һаман Кыш бабай безнең нервларыбызны кытыклый, Кыш бабай. Бу бит конкурс, шулай бит, әйме? Так, конкурс булгач инде димәк сез җиңүчене көтәсез. Шулаймы? Так, карыйк, җиңүче бар микән минем? Хат бар җәмәгать, хат! Иван Михайлович Егоров. Сәхнәгә Республика көрәшен иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Иван Михайлович Егоровны чакырабыз. Кайнар алкышларыгыз астында. Бирим микән? Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, карандашлар. Чакырган кунаклар, барыгызны да яңа еллар Рождество бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйм. Бүген без 9-нчы тапкыр көрәшен җырлауларын, яшь башкаручыларның конкурсын уздырдык. Әйткән, андай албаручылар әйтте инде. Бу ярышлар 2 айдан артык республикабызның төрле табакларында, төбәкләрендә барды. Туган йолдызы тагын яңа йолдызларны ачты. Biz һәм biz аларны бүген күрдек. Бөтен Россия чараларын уздыруга ярдәм иткән Мәдәният министрлыгы, сайлау алу турларын оештырган шәһәр һәм район җитәкчеләренә, юри членнарына, оештыру комитетына үземнән зур рәхмәтне белдерәм. Киләсе елга фестивалебезгә 10 ел юбилейбезне үткәрәбез.
Быелгысы unutmaslıq şuraşlar bilen, яңа ачышлар белән истә калсын. Халкыбызның күңел байлыгын арттырсын, байытсын. Туган телебезне саклауда үз өлешен кертсен. Үзебезнең фестивале. Гран-при иясе, Тәнкәләр фольклор ансамбле җитәкчесе Амхалия Васильевна. Тәнкәләр фольклор ансамбле. Амадыш. Тәнкәләр фольклор ансамбленә кайнар алкышлар. Һәм әлбәттә бүләкләр. Җитәкчесе Биргә рәхим итәчәк менә. Alkışlar. Быелгы Туым җындызы фестивале җиңүчеләре. Лауреатларыбызны җиңүләре белән чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт, шулай безнең яшь җырчыларны, яшь барышчыларны поддержать итеп төзеп утырдыгыз. Бик зур рәхмәт, поддержать итеп. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Миңа да китәргә кирәктер инде. Шулай бит. Кыш бабай. Җиңүче билгеле. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Кыш бабайга зур рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Җиңүчеләребезгә уңышлар телик. Алдагы көннәрдә дә милли көйләрне башкаруда югары үрләр яуларга насыйп булсын. Бүген безгә керәшен җырларын тыңлап ләззәт алырга мөмкинлек биргән өчен барысына да рәхмәт. 2016 елның Петрау шибәре конкурсы җиңүчесе бүген бездә кунакта Татьяна Ефремова. Безнең эфиры белән. Әйдәгез әле бергәләшеп, кушылып шушы җырны башкарыйк әле. Сезне тагын бер мәртәбә Рождество бәйрәме һәм яңа еллар белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез. Уйларыгыз көр, күңелләрегез күтәренке булсын. Киләсе очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз, дуслар. Салыгын шишмә